Amera kaham Calvary cross ya forzak furu bo siring sangka. Hain pana a siring sang mana abo bini weakness phunugu amtiya. Thina sakang borok thina saima ka kaprau. Hapan wa Kristo 100% borok ngai human being ngai bini willingness bai na bo Calvary cross ho bo thangka. Tan bagin ke abo sakang ni simina kok sabjak tong sumsak borong bagai a thaipanan kok. Isaiah 53 verse 7. A lamb slaughter na sakang bo siring sanang nai hapana siring sang mane abo bo messenger kesen chugya weak ni phunung mani abo tamke bini willingness baise borong muni chu thina sakang kaprau thina ni nogo hapana Kristo Calvary cross ni a trabok laipro a kanta ni a trabok laipro abo bo kapraya bin willing men bo thang hamjang mung bagai a divine purpose ni bagai sumsa borong no mathang nam bagai. Second, a Calvary cross ni hilik mong the weight of the cross. Kabama sang Christian wan sugo Calvary cross ng kaba just physical suffering ni bagi simi se sang khakam tha inai ha hin pa no Bible ka clear. Bible tam sangke Calvary cross ho Calvary ni akat a hilik mong ya. Kanta ni a yok mong simi ya. Physical suffering simi ya kok thai sabo. Ara tam nukjang ke kaitor katharangai ba thop sa panaw a sumsok boy gadali maya a sumsok ni man thai rana ni nas nangnai ara tam nukjang ke kaitor ni kaham kathar red thamsi asazla sini sumsok ni bagai past present future ni sumsok ni bagai bo a lein kha bin thani lupuri rjakha. Isaiah 53 verse 6. Second Corinthians chapter 5 verse 21. Bini thani a sumsok lupuri rjakha amno o Calvary cross our just kasam itihas ni kaisa hani itihas ya the center of eternity pai flya kamai flya ni bagai thipakya asazla ortam nukjak o the weight of the cross o the great exchange nukjak o slaijak mo sin sumsok na bon nakha the bin kaham Christian kam sung man kha. Second Corinthians chapter 5 verse 21 obono sao Isaiah 53 verse 6 obono sao First Peter chapter 2 verse 24 obono sao ani bagaya sumsong ba borong kha bin than lupur jakan gabono physical suffering simia a Calvary cross ho aro a sajla sini sumsok lupur jaka past present and futures sini past present future ni a sumsok no lupur jagai a sang Calvary cross tam no gospel of John verse 19:30 defeat simia mesen kha simia paisukan sao it is finished sao paid in full mana अब पाइसुका अब ऑटक मोटक या आइसुका समय का सामने prophecy sajak phaimana fulfill kha a loss satisfied kha sini rin tongmani sumsong ni rin tongmani abo cancel kha Colossians chapter 2 verse 14 gospel awon juda khayo sang Christo ni samung kaham baise sang mathangsa ka Christo ni paijak samung kaham baise sang mathangsa kha arate kono samung krisini a samung tabo asaima ba abo Kristo ni bisingte matangjak mani bethai se abo matangjak na ni bagaya hani bagai gospel of John chapter 19:30 it is finished in so a Calvary cross of pachuka almost done buya started engi abo te kisan bagai pai drop bohnia pas pachuka samai ke samne a riksai phaiman nasing mabo jotom pachuka a loss satisfied kha a dead cancel kha obviously juda khaisigo Christians point abono o good friday wo a paisuka a kongno mute khaino sini sumsong ni rin joto kisu tongmani kaiton mokolo a paisuka Matthew chapter 27 verse 51 song porike songnogo a mumano temple ni ri khak ning thangka sakan chimi tola kijigi thangka abo tam phunukung ke biblically bororo kaitor bai kerengai maya tamoka kaitor se borobe kerengna bage a kok mangai phakya je kaitor sumsome gadali maya jakaitor kathar jakaitor mai kana kharok nai bo mangai phakya adam fail joto borok fail angbo fail hapana afani kokno khanai thangka willingly paithago bo Calvary cross ya farjaka ni kathar kaitor ni haya wo sung bhage approach man bhage sung confidently thangman aboki ani samung baida aboki an ma babuni Christian samu kaham baida nang dharmik tongoi chama korei ningma korei ke tongma baida tatal kok sayangma baida rangya pharma baida kaitoni mungoi obo baya tamokhe Hebrew chapter 10 19 tam sangke Christo ni thui baise nang tini confidently
kaitoni thani nung presence thangi mangkha arni mungsapan ni samung krai arni mungsapan samung krai abono difference khayo the tone well ri kijigi thangka abo tam phuno kungke kaitoni thani sing thangmani abo sin samung baya tamke kristoni samung kaham bai se singa presence so sing thangi mangkha kaitun presence so hamna tin good friday tam muitu khairang ke sumsok haino kaise chikon mikon mistake ya sumsok busaka sa kotor singsa salamne srishti korta se bo mangai ma thipa kya busuk nasiri amna repent thai repent khapirok thai tamna poito khaiten ke john 3:16 no samhai a christian poito khaitai mon poito khaike nang tamana ke rang buya ganang buya thiglak buya tamokhe mathang jaknai nin sumchok na karjak sinai kamai flaya tungui thangsene nang they are rest batam sajang ke nin samung bai nang mada mathangja ge hanai tamke a finish work o nahadi a calvary cross o a christian nahadi a christian gospel nahadi abose remind khayotini good friday wo